clear tu te in zavain chibai le vek kule voin hi July ni som pakhat kumsan hi som ni panga zirtop ni ania tuntuma hian India rama til theng harap thak tak tak te kan tar lang le don ani ole amma sabera kan entur hi nimin lama thil theng kha ania tual tha na rap thak tak nimin khana thlenga radika yedap kumsom ni panga upa tennis player lui chu apa Dipak Yedafin anchen na Gurugrama silayin akap ani thil theng hi chomma dar som le chan ve vela thil theng kha ania apa nen hian in hial na an nei ni ngei tur ani ti chuan hemi nu rei vak lova hian apa chuan silayin akap ta ni in report a chuan alang ani report atanga lan ta ni radikai pa hi afanu laka hian alom vak lo ni in alanga achan chu radikai hi social media lama tuimi ania Instagram lama reels asiam pho thini nan tarlanga tin chumi pi lama tennis academy anchen na ina hon atuma wangin he hian apa hi atilom lo viang ni poin an tarlang chu wangin hetiang hian apa hian adu zonga omlo wang hian afanu hi akap tamai ni in alang kan share chawangin tunlai khovel hi chu social media khovel ani toa kan thilti engkim mai hi social media kan pho chuak to a achalam ani emo achelam po lonita se radigai po hian social media a khoina satlo to awang hian apa ati thinrim ningei tur ani chuwangin tual tha narap thlak tak hi a thleng ta ani police chungan tuna hian hoi khoi tu tual that tu hi an man to a tin investigation kalpui megani thu antarlang bok radikai hi tennis player lar tak le hiam tak mai hania national ranking a mechia bika somthum pangana nime kania ten women's double somnga pathumna animek bok Indian tennis community chu hethi narap thla tak hian a thong khop maya din chu mi pialama infiamna alo talpui thin te baka a thian ta thleng poin hetianga thi na rap thak tak ato thu to wang hian a thian te chu hethi na rap thak tak hian a thong khop mai ti kha kan hriat a tha ome radikai hi anung lama tangin revolver mangin apa chuan akapa voinga lai mai radikai hi akapa mase silaimu hian ataksa munthuma afu thung ani police chuan tuna hian Dipak Yadav apa hi anman to a tin silai po hi mansakin forensic testing nei turin thon ani thu antarlang bok ani radika Yadav hi khovel pum huap angpuin a ranking hi anhiam lo hlemaya International Tennis Federation ITF a world ranking za som pathum na hania tin Haryana women's double ranking a pangana din mun alwa mek bok ani ole kha nimin lama tual tha na rap thak tak India rama thleng chungchang kan tarlan thei chu hania he thi na hian mitam tak a thongin abar khai ni ti kha kan han tarlang ani nimin tho khan India rama tual tha na rap thak tak thleng hriat tur omle tho boka Haryana Hisar district ani in zirlai pahni ta chuan an school principal chemte in an vitlum ani school principal hi hning chu Jabir Singh Panu ania ani hian zirlai pahni ta chu an lu an me lo wang le an nung chang a that lo wangin azil haw ni ngei tur ania zirlai pakhat hi polsom pakhat zirlai ania pakhat dang le hi polsom pahni zirlai ania hi chuan an principal hi chemte in ataksa mun engmo zata an vit ni in report a chuan alang ani he tual tha na rap thlak tak thlen na mun hi Kardar Memorial Senior Secondary School Bas Village a ni in Narnan subdivision a om ani police chuan tuna hian he thil thleng chungchang a hian investigation an kalpui meka zirlai te hi tundin hmuna an chin hriat alani lova an tlan bo ni ngei tur ani hewang hian police chuan thei top chuin man tumin ma an lak chun zom mek ni nan tarlang he tual tha na rap thak tak thleng hian tual chung mi pui te chu a thongin mak ti nei nan khata
an thin rim view ani ome police te chuan tuna hian CCTV footage mangin thil thlen dan chu endik na anei meka tual tha na rap thlak thak thlen dan chung chang hi chiang zokin footage a an mu thei ani zilai no pangte hi he tual tha na rap thlak thak thlen chung chang hi police ten chiang zokin nakina report an pek thei arin oma tundin huna chuan zilai no pangte hi man an lani lo wangin report kim chang takin tarlan thei alani ri lo ani ole kha kha nimin lama tual tha na rap thlak tak India rama thleng le tho upakhat chu anita a arap thlak khop maya hetia angzonga zilai ten an zirtir tu le an principal ni bok achunga thil rap thlak tak mai hetianga an thlen tamai hi apoi khop maya nu le patam tak te pon an fa te zirtir na thatak an pek angai ni na langa achan chu zirna ina meu hetianga naupang zirlai ni sia tual tha du na ril ruan pu hi nu le pa te pon han fa te theu hi zirtir na thatak an pek angai ni hin alang ole tuna ve thung chuan nimin lama Delhi ya lian hing thleng chung chang hi kan ta lang vele lockdown ani nimin khan Delhi NCR region a chuan lian hing 4.4 magnitude ana a thlenga chomha dar ko le minute li vela thil thleng kha ni in he lian hing hi magnitude tang zong chuan anawak lowa niman sela he lian hing hian a soina view ni nan tar langa mun sang sanga mitam tak chu an chi aina samhan nein new sang sang chuan an tar lang Alien hing bulin channa epicenter chu Jajar Haryana ania le changa kilometer soma thuka alien hing hi an siam ani kan soi photo ngin lian hing thuk vak lova in siam thin te hi thuk taka in siam thin ain a hlom zok ni in mi thiam te chuan an soya achan chu ngong anei na sa zual thin ni nan tar lang alien hing hi mun sang sanga an sia thu tarlan ania chungzinga chuan Delhi Noida Gurugram Faridabad le Ghaziabad ate an sia thu an tar lang nimasela vane thla tak mai in chiatna lian tham thleng le thi le hliam anom thu report aum lo hlova avani thlak tak zet ani Delhi hi lian hing thlen tam na ram ani tho boka seismic zone fora ania ewang hian lian hing thleng sia tur hi aum ve deuh reng ni in mi thiam te chuan an tar lang ani National Disaster Response Force NDRF te chuan safety guidelines tual chung mi ta na invent dan tur sang sang te chuan ti chuak ngal wata lian hing thlen ma le lian hing thlen nuwa dan tur te po shetir na hian pungzar ngal bok ni in news chuan an tar lang ani ole khang kha tundin huna India rama thil thleng sang sang kan tar lan thei chu ani e